барномаи субҳи тоҷикистонро идома медиҳем бинандагони гиромӣ ва дар ин қисмати барнома суҳбате дорем бо муртазо зайниддинзода, мудири кафедраи назария ва адабиёти муосири тоҷики факултети филологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои филология, доцент. Вобаста ба озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст. Чун аъзои ҳакамон будед аз давраҳои аввали баргузории озмун то давраҳои ниҳоии озмун, мегуфтед ки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, бештар кадом масъала таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб кард ва шуморо ба ваҷд овард? соли якум озмуни фурӯғи субҳи доноӣ аз рӯи 4 номинатсия амал кард. Имсол як номинатсияи дигар илова гардид ва аз рӯи 5 номинатсия фурӯғи субҳи доноӣ ҷамъбаст гардид. эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявӣ бо номи соли аввал фурӯғи субҳи доноӣ, имсол аллакай боз соли гузашта фурӯғи субҳи доноӣ китобаст, ҷомеаи моро ба таҳрик овард. Як нав мардумро ҳушдор дод ки мо аслан миллати китобдор ҳастем, мо аслан миллати китобхон ҳастем. иштирокчиён аз ҳамин кӯдакони 6солаю 7сола шурӯъ карда то мардони 70солаю аз 70сола боло бисёр ба шӯру шавқ дар ҳамин озмун иштирок карданд. кас ба ҳайрат мебиёяд, хусусан аз истеъдоди насли наврас, мактаббачагон ва баъди онҳо донишҷӯёни мактабҳои олӣ ин қадар ҳофизаи қавӣ доранд, теъдоди зиёди асарҳоро аз рӯи низомномаи озмун пайдо карда, хонда, ҷое ки ҳизб кардан дар кор ҳизб карда, бо аъзоёни ҳакамон озодона суҳбат карда, ҷояш агар ояд агар баҳс карда, худашонро ҳимоя карда метавонанд. ин албатта пешравӣ аст. хуб, дар шароити ҷаҳони муосир ки аз як тараф фарҳангҳо гуфтугӯ мекунанд, аз тарафи дигар манфиатҳо бархурд мекунанд ва паёмадҳои гуногунро дар пай дорад ин ду равия, ин ду раванде ки дар ҷомеаи муосир ҳаст, баргузор намудани чунин як озмун дар сатҳи баланд ки мардумро, ҷомеаро дар маҷмӯъ ба китобхонӣ ҷалб мекунад, таклиф мекунад, даъват мекунад. гапсари он аст ки ҷавонони мо китоб мехонанд, бо гузаштаи худ шинос мешаванд, дониш мегиранд ва бо дар назардошти вазъияти кунунии ҷомеаи муосир ин донишҳои худро ба манфиати давлату миллат сафарбар мекунанд. ду андешаи хеле ҷолиб таи солҳост ки амал мекунад ва баҳс идома дорад. яке тарзе ки шумо гуфтед, бархурди андешаҳою бархурди тамаддунҳо, дигар як андешаи салим, гуфтугӯи андешаҳою гуфтугӯи тамаддунҳо. ва ахиран ҷаҳон ба ҳамин гуна натиҷа расид ки ҳар қадар ки тамаддунҳо ба ҳамдигар наздик шаванд, ҳар чӣ қадар ки миёни тамаддунҳои гуногун гуфтугӯ бештар гардад, ба манфиати инсоният аст. як сабаби пурғановат будани фарҳанги миллии тоҷикӣ, адабиёти тоҷикӣ ҳам ана ҳамин дар вақташ дар гузашта эътибор додан ба тарҷума ва намунаҳои олии асарҳои илмӣ, таърихӣ, фалсафӣ, тиббӣ, ҷуғрофӣ ва адабиро пайдо кардану ба забони тоҷикӣ тарҷума кардан ва ба дастрасии мардум пешниҳод кардан аст. ва ана ҳамин озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, бори дигар исбот кард ки иштирокдорони он ҳам аз рӯи тарҷумаҳо, ҳам аз нусхаҳои асл адабиётҳои хеле фаровонро мутолиа карданд. ҳар як довталаб теъдоди муайяни китоб хондааст. вақте ки ба воситаи озмун ҳамина муайян мекунад, ин аллакай хусусияти умумӣ мегирад. аллакай номи ини он адиб, номи ини он раман, номи ини он достон
به دایره وسیع هم منظور میگردد. مردمی زیاد هم از همین گونه ادیبان عالم شمول از اثرهای آنها، از میراث آنها آگاهی پیدا میکنند. این باز یک منفیت دیگری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی محسوب می شود. از اون که در گذشته نیاگان ما نیز سابقه ترجمه کردن کتاب‌های سره بود، طوری که ذکر کردید، از این برمی‌آید که با مسئله گفتگوی فرهنگ‌ها، ادبیات، تمدن نیاگان ما هنوز در مثلا قرن‌های گذشته یا این در تاریخ دوردراز توجه ظاهر کردند و اون چیزی که گفته شد در مسئله برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، کتابخانه محتشم، کتابخانه ملی تاجیکستان، همه این دستاوردها با ما میسر گردید در دوران صاحب استقلالی. البته اکنون نسل در کار است برای حمایه این دستاوردها، برای ادامه دادن این عنعنه‌های نیک، برای پشتیبانی از ارزش‌های ملی و گسترش دادن فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی که باسواد باشد. درست. و این نسل باسواد را باشد، چون این آزمون‌های تیار میکند، چون این مثلا فراهم آوردن شرایط‌های تیار میکند و کمال میرساند که اهمیت عمومی جمهوریوی دارند و در مجموع اشتراک کلی جامعه، هم خوانندگان، هم دانشجویان، هم دیگر طبقه‌های جامعه ذوقمند هستند برای اشتراک در چنین آزمون‌ها. در این خصوص چی نظر دارید؟ اعلام گردیدن آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی همزمان چندین پهلوهای همین مسئله ما را در بر میگیرد. پهلوهای گوناگونی این مسئله خودشناسی فرا میگیرد. واقعا سال دوم اشتراکچیان آزمون فروغ صبح دانایی، البته یک دسته معینشان خیلی دلیر شدند، صحبتشان خیلی سفته شده است و جهانبینیشان فراخ گردیده است. مثلا در شمول مسئله های دیگر، اثرهای خوانده دیگرشان وقتی که به صحنه میبرایند و نزد بلندگویک میبیان و خود را معرفی کرده میخواهند، پیش از همه درباره آبادی وطن یک شعر میخوانند، پیش از همه درباره استقلالیت دولتی ما فکرشان را بیان میکنند. علاقه سویه خودشناسی آنها بالا. انا همین علاقه نشانه های آن است که سویه خودشناسی آنها خیلی بالا رفته است. اشتراکچیان آزمون با زباندانیشان هم از آن حکمان را قانع کرده توانستند. ایده از اشتراکداران اثرها را از نسخه اصل خواندند. آزادانه از زبان انگلیسی خواندند، آزادانه از زبان چینی خواندند، از زبان نیمیسی خواندند، از زبان عربی خواندند و حتی آنها بعضای حکمان یک دعوا هم میکنند که ممکن است من به زبان چینی صحبت کنم، من همین اثر از نسخه اصل از زبان چینی خواندم. موفقیت ممکن است من همین اثر فکرم درباره همین اثری خواندم به زبان انگلیسی بیان کنم، چون که من این اندیشه این رمانه به زبان انگلیسی خواندم، از نسخه اصل خواندم. در موردی به زبان روسی صحبت کردن آنها علاقه جای گپ نیست. واقعا همه دستاوردی که در طول هستی خود انسانیت به دست آورده است، این از کتاب است. درست. با نادرترین تکنولوژی از چی رسید انسانیت؟ از کتاب. امروز کیهان را می‌آموزد، با کیهان پرواز میکند. از چی رسید؟ از کتاب رسید. از دانش آموزی، از کتاب. درست. همه اینها بار دیگر اقدام پیشوای ملت را که با سرپرستی به واسطه پیشوای ملت محترم امامی رحمان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من، و اقدام نوبتی آنها به هر یک خانه تاجیک تا جشن صاحب استقلالی 30 سالگی سال دولتی خانه به خانه تقسیم کردن کتاب محتشم تاجیکان، همه این بار دیگر مهمیت این تشبس و مهمیت این اقدام های پیشوای ملت رو روشن‌تر می‌کند. واضح‌تر. بله. برتری دیگری آزمون سال 2020 گذشته فروغ صبح دانایی کتاب است در آن است که 3 سال به نوبت گرفته شد و بسیار خوب شد. به 3 گروه، به 3 دسته، به 3 گروه طبقه بندی گردید. خوانندگان خردسال، مؤسسه های تحصیلات عمومی، دانشجویان و اسپرانتان و ماجسترانتان و در گروه سوم یا زینه سوم
солхӯрдаҳо, омӯзгорон ва намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа. ва бартарии дигар ҳамин ки теъдоди мукофотҳо ҳам ба маротиб зиёд гардид. албатта маблағи умумӣ ҷудо шуда ҳам зиёд гардид, лекин теъдоди умумии мукофотҳо ҳам ба маротиб зиёд гардид. масалан, барои ҳар як гурӯҳи синну солӣ мукофотҳо алоҳида буд ва барои ҳамин аз ҳар номинатсия имсол ба таври расмӣ 18 нафарӣ соҳиби ҷоиза гардиданд. 18 нафарӣ аз ҳар номинатсия, ғайр аз мукофотҳои ҳавасмандгардонӣ, ғайр аз ифтихорномаҳое ки ҳамроҳашон маблағҳои муайяни пулӣ ҳам доштанд. ва ҷанбасти ин ки дар театри опера балети ба номи устод Садриддин Айнӣ ҷараён гирифт ва тариқи расонаҳо ҳам ба мардум манзур гардид, як шукӯҳ ва як шаҳомати ҳамин озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноия намоиш дода тавонист. ва хусусан як толибилми синфи 11 ки фарз кардем аз худди даври ноҳиявӣ сар карда даври шаҳрию даври вилоятию даври ҷумҳуриявӣ омада соҳиби шоҳҷоиза гардиданаш. шоҳҷоизиам имсол маблағаш зиёд гардид. соли гузашта 50 000 буд, имсол 60 000 сомон шуд. соҳиби шоҳҷоиза гардиданаш ва имрӯзҳо ба сифати намуна аз тариқи расонаҳои хабарӣ ба мардум нишон додану ҳамчун намунаи ибрат манзур кардан, инам худаш як муваффақият аст ва ҳамин ҳам ба ҷомеа таъсири хеле хуб расонида метавонад, дигаронро бедор мекунад. мактаббачаҳои синфи 10 ва 11 баъди дидани ин гуна як шукӯҳу шаҳомат албатта натиҷагирӣ мекунанд ки охир ҳамсоли ман ки тавонад, чаро ман натавонам? чаро ман ҳамин қадар китоб хонда натавонам? ё ки чаро ман ғайр аз забони модарии худам боз ду забони дигарро надонам? ё мазан ин қадар шеъра аз ёд карда ва ки тавониста, бояд манам тавонам аз ёд карда тавонистан. ана ин дар маҷмӯъ барои бедории ҷомеа мусоидат мекунад. ташаккури зиёд барои суҳбат ва бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Муртазо Зайниддинзода, мудири кафедраи назария ва адабиёти муосири факултети филологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои филология, доцент. барномаи Субҳи Тоҷикистон идома дорад.